Hello guys, umgozi weJuicy here. Niyamkhumbula Zakaria, lo mlungu lo okuthela impompo wabulala bomake lababili. Hayi umlungu uyakhala ecourt, uyakhala uthi boPatrawa bamphethe lena bonongoluza. Asati shothi yena bekacela ukuthi ejele, hayi kuyahlalelwa nje akwenteki lutho. Ngalana ibhizinisi yakhe iyabroka phela cause ivaliwe. Ubulale bantu yena wathatha ama-remains maphatha bemtimba wanika tingulube ukuthi tidle. Nyalo years umile court uyakhala uthi ucela ukubuyela emuva ekhaya. Hayi kunzima kwandoda, kunzima le phakathi lena yena akasafuni ukubuyela. Bathi mani khona lapho mlungu thina sasebhizi ngama-investigation nelikala lakho nje lisasephansi le awusengafikela usengacali nokudonsa wena minyaka usatihlalele lapho phakathi. Hayi umlungu webantu akhale angadi ukuthi uthi utokhala bese bamvela obuhlungu bayamkhipha, but the main thing ukuthi